Khoto le henhla ala xikombelo xa Dr. Nandi Magudumana kambe magqwetha yakwe vari va ta endla appeal. Ntokoto Maluleke a nyika vumbhoni eka nandzu wa ku dlawa ka tata wakwe khale ka meyara Moses Maluleke. Paka na mlangute mahungu ka SABC ririmi ra Xitsonga ri perile. Magqwetha Dr. Nandi Magudumana vari va ta appeala xiboho xa namuntlha xa khotonkulu ya Bloemfontein. Magudumana u tsandzekile ka xikombelo xa yena ekhoto. A ya ekhoto a vula leswaku ku wisiwa ka yena laha tikweni kusuka eTanzania a swi nga ri enawini. Hambiswiritano muavanyisi Philip Lobster u ri Magudumana a swi tiva kahle leswaku u ta langutana na swihehlo muni loko mfumo wa Tanzania na Afrika-Dzonga va twanana leswaku a vuyisiwa eka rikwavo. Muavanyisi u tlhele a ku Magudumana a nga kalanga a nonoha loko a Tanzania va n'wi nyikela mavokweni ya Afrika-Dzonga laha a nga tlhela a ku u lava ku muka a ya vona vana va yena Afrika-Dzonga. The application is dismissed with costs, including the costs of 2 counsel where so employed by respectively the 1st to 3rd respondents and the 6th respondent. Hi ndlela yaleyo xikombelo xa dokodela Nandi Magudumana xi tsandzile kambe xana matimu ya milandzu leyi fanaka na lowu ya ri yini ke? The appellate division here in South Africa held that where the transportation of a person investigated for criminal offences from a foreign jurisdiction to South Africa is consented to by such a person, there is no violation of such persons' fundamental human rights or international law, and that being so, the South African Criminal Court will have jurisdiction over such a person. Xiboho xa namuntlha xi tisa ntshembo eka vandyangu wa ka Bereng lava n'wana wa vona Thabiso a nga dlawa hikuva ntsumbu wakwe wu tirhisiwa tanihi wa vuxisi bya leswaku i wa Thabo Bester. Justice is prevailing, and going forward we think we will get justice at the end of the day. Magqwetha ya Magudumana va teke xiboho xo endla appeal ehenhleni ka xiboho lexi. We took instructions and we are of the view that the next process is to appeal the judgment. So we have instructions now to, appeal. So we will be filing application for leave to appeal this judgment. Kasi lawa ku tlhela ku va mahungu ya kahle eka holobye wa xikaya dokodela Aaron Motsoaledi tanihi leswi ndzawulo yi nga xiphemu xa ntengo lowu. We are very, very happy. Right from the beginning, you remember that Home Affairs was not cited, and we smelled that an injustice is about to happen simply on the basis of technicalities. That's why as Home Affairs, we fought very hard to be included in this case and to be cited. And we are now happy that what we have done has eventually paid off. Vativi va nawu va ri swi tikomba Magudumana a nga ha ri na tindlela tin'wana ta ku lwisa mfumo eka ku khomiwa ka yena. There is no enough grounds to say that they're going to appeal against this matter. The thing that I believe that they have to do, as Dr. Nandipa to do today, is just to remember that she has suspended her bail application. Remember, there's still the agency on that she wanted to come home to see the kids, and there's an agency of her to work for her work. So she can just entertain now, go back to the magistrate court and entertain her agency of being released. Magudumana u tama a ri ekhotsweni ra Bizamakate eKroonstad. Un'wana maphorisa eka vulavisisi bya ku baleka ka Thabo Bester ekhotsweni u lovile. A ku ri n'wana wa vafambisi va xiyimo xa le henhla exiphoriseni xa tiko SABC. SABC va ri a va tsakeli ku vika swo tala mayelana na rifu ra yena enkarhini wa sweswi. The SAPS said it confirms the death of one of its investigators into the Thabo Bester escape case. Circumstances surrounding the death of the senior officer, who is also the head of organized crime in the Free State, remains a subject of a police investigation. We can confirm that in-house employee health and wellness experts have been dispatched to provide psychosocial services to the family and colleagues of the deceased member.
The National Commissioner of the South African Police Service, General Fani Masemola, has sent his condolences to the family of the deceased. He has described the detective as a hardworking, loyal, and dedicated member with over 31 years of service. Over the years, this member has proven himself to be a highly skilled detective with a wealth of knowledge and experience in crime detection. His departure will indeed leave a void in the SAPS detective environment. Khoto le henhla ePolokwane yi twe kusuka ka mbhoni leyi a yi ri na meyara wa Collins Chavani Masipala Moses Maluleke loko a dlawa hi xibalesa. N'wana wa meyara wa jaha Ntokoto Maluleke na yena u baleseriwile a vaviseka hi vusiku lebyiya bya mawuwani lembe leri nga hundza loko va ngheneriwa hi swigevenga ekaya. Ntokoto Maluleke u byele khoto leswaku wa kanakana loko vanhu lava va nga nghena eka vona hi siku leriya hakunene a va lava mali. Mtirhikulori Mteko Mahungu u karhi ku landzela ntengo dlawa ka Maluleke ekhoto le henhla ePolokwane. Pimani Baloyi. Ntshama wu tenga nandzu wa ku dlayiwa ka Moses Maluleke wu ye emahlweni namuntlha laha n'wana wa Maluleke wa jaha Ntokoto a nga nyika vumbhoni. Ntokoto na yena u baleseriwile a vavisiwa siku leri Maluleke a nga dlawa ha rona. Ntokoto u nyike vumbhoni bya leswaku vavanuna vanharhu lava va hlomile va hlasele yena na tata wakwe siku leriya. U byele khoto leswaku un'wana wa vahehliwa Shumane Maduzi hi yena a nga n'wi balesela a n'wi vavisa, kambe u tlhela byela khoto leswaku a nga kotangi ku vona loyi a nga balesela no dlaya tata wakwe. Ntokoto u tlhela byela khoto leswaku gezi leri a ri funga mavoni ku pfula no pfala heke xikan'we no layita tikhamera a ri nga tirhi siku leriya. Geta kana yi tirha hi remote siku leri a yi nga le ku tirheni hi remote hi mhaka ku ri a ku ri na gezi mara gezi leriya a ri nga le ku tirheni hi mhaka sweswi swi nga endliwa mara a ku ri na gezi mutini mara gezi a ri nga ri kona. Vumbhoni bya Ntokoto byi tlhele byi vula leswaku yena na tata wakwe va ringetile ku nyika tinsulavoya letiya mali kambe ti nga teki. A va ku va lava mali leyi a yi ri laha ka papa mara loko hi va nyika a va nga teki. Xiviko xa forensic lexi nga hlayiwa ekhoto xi kombise leswaku Ntokoto u baleseriwe kan'we ekhwirini loko Maluleke a baleseriwe kambirhi enhlokweni ni le xifuveni. Swigevenga leswi swi zame ku la ku tsutsuma ivi va swi vona ku ri hi mhaka ku ri hi va vonini mina na papa va sungula ku xuta. Ntokoto u byele khoto leswaku ku yiwe riqingho rakwe ri le nyongeni ntsena siku leriya. Pimani Baloyi wa mahungu ya SABC ePolokwane. Kasi ntengo dlawa ka nkombo wa vanhu va muti wun'we eJimmy Jones eLimpopo u yisiwe ka wavunharhu hi khoto le henhla eThohoyandou. Muhehliwa Enoch Ndou u kombele khoto ku n'wi nyika nkarhi wo hetisisa ku kanerisa na maqhweta. Ndou u vula ku va a balesele nkombo wa vanhu va muti wun'we ku nga maxaka ya yena eJimmy Jones kusuhi na le ka Malamulele hi lembe ra 2021. Enoch Ndou a ekhoto xinkarhananyana mayelana na swiendlo swo dlaya a ku fanele ku ri ku sungula ka ntengo wo dlaya kakwe u hehliwa hi ku dlaya nkombo wa swirho swa ndyangu wakwe hi siku ra khisimusi ra lembe ra 2021. Ndou u byele khoto leswaku a nga ha lavi magweta ya legal aid nakona u lava ku yimeriwa hi magweta lawa nga riki ya mfumo. U tlhele a ku u sungurile ku vulavula ni gweta rakwe lerintshwa. Ntengo a va fanele wu sungurile vhiki leri kambe wu vuye wu yimisiwa tanihileswi Ndou a lavaka ku cinca gweta. Vandyangu a va tsakanga hi ku hlwela ka ntengo. We feel very disappointed because we thought he was ready for the trials. So for him to complain that he wanted to change a lawyer from legal aid to his private, he should have done that. He had more than enough time. So for him to come today and request that he change his lawyers, we feel disappointed because we feel like he's just coming up with delay tactics. Ndou u tlhele a ku u ta lava na cellphone leyi nga ta yi tirhisa ku fonela gweta rakwe loyi a nga si tiyisisaka leswaku u ta n'wi yimela, kambe khoto yi twe yi nga tshembi leswi a swi vula laha yi nga vuya yi n'wi lerisa leswaku u fanele a hetisa timhaka takwe ta vuyimeri ku nga se hi fika ra vunharhu. I hope he'll be ready
I just hope he will be ready, because I can't say he will be. I hope he will be ready. And if he's not ready, I'm hoping that we still continue even if he's not ready, because he's been given more than enough time to do that. Vandyangu wa ka Ntovu va ri a va so hola nakona va ri va na ntshembo wo ntengo wu ta sungula hi Ravunharhu. Ndowu u tama a ri ekhotsweni. Ndzawulo ya rihanyo ya tiko yi kombela vaakatiko lava nga khoma hi mukhuhlwana ku ya kamberiwa. Ku na ntungu wa mukhuhlwana wo karhi lowu nga le ku hangalakeni naswona wu nga ha va na khombo. Mukhuhlwana I vuvabyi lebyi hlaselaka nkolo naswona byi tluletiwa hi ku hetshemula, ku khohlola, ku vulavula ni ku khumba tindhawu leti xitsongwatsongwana lexi xi phatsamaka kona. Va vulavisisi bya mavabyi yo tlulela laha tikweni va ri mindzavisisi ya vona yi komba ku tlakuka ka ku khomiwa ni ku tluletana ka mukhuhlwana. It is the winter season and we do normally see influenza every year at this time. But I think what is concerning is that the transmission of influenza is right now at a high level. And what that tells us is that there's really a lot of flu around compared to previous years. Va vulavisisi va vula leswaku ku tlakuka ka mukhuhlwana kusukela ku ve ni ntungu wa COVID-19 a swi languteriwile. Now, one of the concerns is that one of the contributing factors could be that over the COVID time, there wasn't a lot of flu circulating. And so because of this, people perhaps don't have the immunity from catching flu in the last few years. And that could be one of the contributing factors to the high levels of influenza that we're seeing right now. Ndzawulo ya rihanyo yi hlohlotela vanhu ku ya etindhawini ta vutshunguri loko va ri ni swikombiso swa mukhuhlwana. Influenza can be a severe disease, particularly in people at risk of severe illness, which is elderly people and people with underlying disease like heart disease, lung disease, people living with HIV, pregnant women. All of these people can actually get severe illness and be admitted to hospital even. So one important thing you can do is to get the vaccine. We do have a vaccine for flu, and it is still available, even though the virus is circulating. We expect it to circulate for some weeks. NICD hlohlotela ku mbala timask ku papalata ku ya entalweni wa vanhu ni ku tshama ekaya loko munhu a khome hi mukhuhlwana ku sivela ku tluleta van'wanyana xitsongwatsongwana. Isamahlweni mahungu ya Xitsonga eka SABC. Vana va xikolo vambirhi va vanhwana va lovile loko van'wana va vavisekile ka nghozi ya bazi ro ya exikolweni emugangeni wa ka Mamabulo ehandle ka Polokwane. Mahungu yi humelele loko vana va karhi va ya exikolweni ni mixo. Muchayeri wa bazi I un'wana wa lava nga vaviseka. Lawa masalela ya bazi leri a ri tleketla vana va xikolo. Bazi ri hume epatwini kutani ri ya besana na muako wa khale laha ku nga lova vana vambirhi. A ri khandziyise ku tlula 60 wa vadyondzi kusuka eSpiskop ku ya eswikolweni swa Swihlomula Primary na xa sekondari xa MR Mamabulo. Ndzawulo ya dyondzo eLimpopo va vula leswaku bazi a ri tele ku tlula mpimo loko mhangu leyi yi ta humelela. Hi kume mahungu yo biha mixo namuntlha leswaku ku ve na nghozi ya movha va Department ya Transport and Community Safety va kombetela leswaku ku na vana vambirhi va nga lova va ri vana va xisati bazi leri a ri suka eSpiskop ri ya MR Mamabulo na le Sihlomulo. Hi twe ku vava swinene ku vana lava hi vona vumundzuku bya hina mara mo ni kombisa ku MEC Mahungu lero le ra Makhanya va khumbeke swinene hi leswi nga humelelaka siku ra namuntlha va tlhela va kombisa leswaku debriefing yi ta sungula namuntlha hi ta rhumela ti-social workers ta hina a swikolweni ku ya nyika vana lava nseketelo wa swa miri. Ndzawulo ya vutleketli na vuhlayiseki bya vaaki ka xifundzankulu veri va le ku lavisiseni ka xivangelo xa mhangu. Basi ra vana va xikolo ri lose control ri kolidana an old building leyi nga kona la hi luzekeliwe vutomi bya vana vambirhi va xikolo. Vo hlaya vana va xikolo va tekiwini va yisiwa ka xibedhlele lexi nga le kusuhani xi vitaniwaku Mahungu Hospital. Na driver kona na yena u vavisekini swinene u tekiwini a yisiwa exibedhlele. A ku ri gome loko vatswari va khoma xikhongelo laha mhangu yi nga humelela kona ku khongelela mindyangu leyi vana va vona va nga lova no vaviseka. Vatswari va hehla leswaku bazi a ri le patwini naswona a ku ri rendzo ro sungula ra muchayeri. Va tlhela va hehla leswaku tolo va vone muchayeri a ri karhi a ringeta ku lunghisa bazi endzhaku loko ri onhakile ku ringana mavhiki mambirhi. Kwa vuthuku kudu ka lebaka la gore dinamela tse di nametsang bana moki e ka re bile a di na le metšhelo e ro ba dibase tša makgwethe re nyaka dibase tša go ba gabotse tša go nametša bana. Ndzawulo ya dyondzo eLimpopo veri va rhumele madokodela ya miehleketo eka swikolo leswi nga khumbeka.
Loko mfumo wu karhi wu lavana na xivangelo xa ntungu wa kholera eka tindhawu ta Hammanskraal en'walungu wa Pitori, vaakatiko van'wanyana va tshemba leswaku tindhawu ta nkululo hi tona ti vangeke kholera. Here in Hammanskraal, we think cholera brought by the water that is contaminated from the sewer system here. A lot of places here in Hammanskraal, water sewer is getting into the river, and where we get water to drink. I think the cholera it is caused by that contamination. Nyimpi ya Russia Ukraine yi ta va xikarhi ka mikanerisano ya President Cyril Ramaphosa na President Marcelo de Sousa. De Sousa wa Portugal u le ku teni Afrika-Dzonga eka rendzo ra ximfumo. Matiko lamambirhi ya ta kanerisana na hi ku kurisa vuxaka bya xibindzu. All these countries are important in terms of our trade as a country, whether you talk about BRICS, because China currently is the UK in terms of our trade relation as South Africa. But when you look at trade investment, foreign direct investment between EU, UK and USA, they almost take about 70% of foreign direct investment. So that also remains a block that is important. Hence, maintaining South Africa's interest to saying we take this stand in the interest of the people of South Africa, and therefore this is why we take these decisions is important. Ntshamo wa Palamende wa ku ringanela kwa ku lavisa ku ringanela ka Busiwe Mkhwebane eka xitulu xa vusirheleri bya vaakatiko wu hlwerile nakambe ku ya mahlweni. Komiti yi humese xiviko leswi swi vangiwe leswi maqhweta ya Mkhwebane a va nga lulamelangi ntshamo namuntlha. Hi Ravuntlhanu swirho swa komiti va tise leswaku va ta yisa mahlweni na ntshamo wa vona hi ku landza nongonoko lowu vekiweke, nakona va languteriwe ku gimeta hi mahelo ya n'hweti leyi taka ya Mawuwani. Ay lang tayo sa timagkat at pala dyan namuntlha eka JSE. Mahungu lamanene ka vachayeri va movha leswaku nxavo wa petrol wu ta ya hansi n'hweti leyi. Ndzawulo ya energy na swicelwa yi hlamusele leswaku nxavo wa petrol wu ta ya hansi hi 71 wa tisente litara, loko diesel yi ta ya ehansi na yona hi 84 wa tisente litara, kasi litara parafini na yona yi ta ya hansi hi 43 wa tisente hi litara yi ri yin'we. The prices of petrol, diesel and illuminating paraffin will decrease with effect from the 7th of June 2023. Petrol will decrease by 71 cents per litre. Diesel will decrease by 80 and 84 cents a litre. Illuminating paraffin will decrease by 43 and 58 cents per litre. LP gas will increase by 75 cents per kilogram. The reasons for these decreases are as follows. It's mainly because of the lower prices of all petroleum products, which were in line with the lower oil prices during the period under review. However, the weaker rand took away over 50 cents from all the fuel price reductions. LP gas is increasing mainly due to higher freight rate and higher prices of butane. Kasi ndlela leyi mahungu lama mkhomelo namuntlha Oscar Xibiti ta hetisela ta maxele endzhaku ka mavhengele. Vito ra mina i Musa Mabunda. Riperile.